tuni Kuki News ve jouseu na bon chavin lem nevin tuni hin holim na in nei ki no hitin gamdang hi han tol sung ho hi zong le thu so za chom chom hin la khom ki no hitin het thim na divin hin sei ki no hitin tuni i topic deu a hi le Taliban ti chu Afghanistan government ho hi win Taliban ho hin Pakistan gam sunga tui long lut ama ho gama kona tui long lut Pakistan gam sunga long lut ho hi kha pi na dinga thupon anei tawi ti zong hi mo ai in alang khat na leimata area a hausa hon lam ka le kangui ki ka a gari tol ho line gari tol ho hinga nga nge na abolovi ti ho jong mo ai in hi chi chung chang ho hi he thim na divin hin sei hui tin chule igam inam sunga ke ho na za chom chom thupon za chom chom ana ho jong hi ta chu aban bana in phone ki dewai tuni 25 October 2025 a hi ta in 25 October ilhong ta win Christmas jong hong thong wa ding a hi ta in hi ji chun mi pi ho Christmas hong lun ding jong ikinep deu kata sanin tuni hin aban bana igam sungova thil dan ho jong aban bana in sei diwa hi ama sapenin Taliban hon announce abolu tilhen Taliban hon thupun ahin bolwa tu a hi Pakistan gam sunga tuilong lut pen hi dam ki bolding dam ki ting ding a hi tai ti a jong hi thupon ahin bolwi ti hi a hi in dam ahin semowa Pakistan gam sunga tuilong lut ho a hi dam ahin semowa hi le chun tu a Pakistan hon nom ta tui amu ho hi ahin mu theilo diu a hi ta in hi je a chu Pakistan jong hin nasata dem na abolin hichiwa hi Taliban hon dem sim thei po win na ti chan ge a jong hi a sei o hin hichi Kunal river kiti pen jong hi he thei diu chu neu cha ga velo han hichi a englai hi Pakistan gam a hin hichi asan na lang hi Afghanistan gam a hin ga velo chun hichi Kunal river ati pen nu jong hi ahung ki pat na hi Pakistan ahung ki pan chu Pakistan gama ko na hong ki panai tai hong longa Afghanistan gam sunga hong long lut na Afghanistan a ko na chu Pakistan a nong lon lut ki chai wanga chu hi chi tui hi Pakistan gam sunga alon na ho ai tui hlom chu a tui hong tam pan na hi chilang sai na ko na hong tam pan chu ni je a chu tu le thu a hi Afghanistan ho hin hi chila a hi dem khat ka sim de wai tai ji chu ke ho sunga jong hi power supply jong al hasam ta in ni le cha ho jong tui don ho jong a sata in hi je a choi che wa hi ki hin so thei ne dinga ke hon jong power project ho ka dei win hi chi wa hi dem ka sim de wa hi ti hi thupon a hin bol wa hin asung langa jong hi ka velo chun Kuki News ti ta lawa jong Kuki channel langa jong chu in a sei wa hi tain kum izan ham khat chi laya jong chu in a sei wa hi tain Taliban hon Afghanistan government ahin lon khum ding kon wa jong chu Taliban ho hin Afghanistan gam sunga India in dem asim pen chu friendship dem ti a anamin vo hi chi jong chu su se na dingai to gon anei jing ove ti a jong chu in a sei wa hi in hi chi to banga chu India in Afghanistan gam sunga jong he project tampi ne ya pan ala wa hi in dem ho ke wa hi po in school lang education langa jong hi nasata India in Afghanistan gam sunga hi project amazing hi ti jong hi he no hi hi je a chu tu chunga hi chiwa Taliban hon dem asim got pe nu jong hi India in idea pi hi India lunggela pa na hi chi to pang to gon hong ki nei hi ti a jong hi Pakistan ho in India hi nasata demo ve ti jong hi mo hi ki na hi alang khat na chu ga velo chun hi chilai la a ko na India gam sunga ko na Pakistan gam sunga tuilong lut ho jong hi a tam zopi 70% tabang hi India in dem se mai ta chu akha api ta chu treaty ho jouseu cancel a bol vai ta chu akha api o hen tu a hi
Afghanistan in zong hi chi to banga dem ahin sim kin ain khopi ki na hi le chun Pakistan a dinga wang hi thil ha sa hong hi dinga hi ti a in hi chi keu chu hi lova tu le tu a Pakistan le Afghanistan din mun zong hi a hoi lo amani zong hi I chanam khana ki to lo a hin alang khana chu I vet ki na hi le India le Pakistan ki ka zong hi na sata ki boina umjing akuma ki boi zinga hita cho tu masang jep a jong cho India in operation sindur analansa hita cho Pakistan to galen pi so di chana ana umsa hi kin na hi le tu a alanga Pakistan hin gal anei na hi le tu chunga hi chi to banga Taliban hon to gon ahin nei wa Pakistan gam sunga tuilong lut ho hi kha tan pi ding dem sem ta ding tia to gon ahin nei na chung wa hi Pakistan ho hi nasata lunghan na anei win Afghanistan hon agam sung ahi za cho adei de a bol thewa hi ahinlah hi chi idea hin pi hi India te hi dinga hi tia jong hi ngo na lin ta bol win hi chewa jong hi a new so hi ivet na hi le chun fitna al Hindustan kiti a jong hi akimin wovin hita chu Pakistan sim thui chu chi hi chi Pakistan hon nasata India hi demna a bolovi Pakistan tha chimit theina ding le Pakistan do theina ding a hi India in Afghanistan gam sunga hi thingnoi asima Pakistan ho su boy theina ding le Pakistan ho do theina ding a hi Afghanistan ho na sata atosani ti chan ge a jong hi Pakistan oin a news ho wa jong hi a theza ovi ti a hi in chole hi china ka a jong hi India in tu le tu a hi circuit kiti na laya hi hi chi hi boulder a hin Gujarat gamsung a hi in hi chi laila a jong hi military exercise bolding ti a jong hi to gon anei win a hi le na sata a Pakistan hi akicha in tu a jong hi a gam sungova Pakistan gam sunga airspace ho hi ben a bol tawi hi chi ho jong hi koima hong lut thei talo dinga thupi ina a bol kit tawi ti ho chan ge hi mu a in tu le tu a Pakistan hi panic momong ki cha momong a hi tai ti hi het theine diwa tu ni Kuki news mang cha gamdang thu so ho iga sai theu hi chi chan chu hin tin tu hin I chen na gamu ga sai kit lew hen Manipur gam sunga thingnoi mi li lang hi combined force on anaman kit novi ti jong mo a hi in operation anabol na wa hi thingnoi mi li akimanin hi chi mi li la a chu mi khat hi ei ho ku ki cha te nga khat azawi ti a hi in hi chi ku ki cha te nam se pai khat amat no hi akisai da na chu UK ane ho a hi ti a jong hi a sei win ama a ko na chu pister le a chang tampi jong aman do vi ti a hi mo a hi in adang se wang hi KCP a hi lawai le PLA ti ho hi mai te thingnoi ho kak ching langa amat do ho mun chom choma amat ho a hi in mun khana amat kho mo a hi po in hi chi ei mi amat no hi a hi le Churchanpur district langa amat no wa mai te ho hi a hi le mai te district langa amat no a hi ti pa chu het thim na diwai ga asai hin tin chule ahung hlung ding 27 October ni ho teng le KSO GHQ in to gon amazing amasa lamka khopi em songgela ananei hichi public consultative meeting ananei pau chu 27 ahung lung ding 27 October 2025 teng lehin KSO GHQ to gon na noya hi public consultative meeting Kangpopi district langa hi kit ding a hi in hichi hi amun a hi le KCC hall Kangpopi a ding a phat hi a hi le pungsom la khat jingka lang pungsom la khat na ki panding hi ti pa jong chu avela iga pho no hin tin hichi hi COTU in jong nampi ki ho khom na ding le hlang ki ho khom na dinga hlang ahung ki sameh ti a chu thu phon a hin bol a hi in
mi pi a che khom thei jouseu chi wa ilungel ho isai deu hi COTU in jong aphat sa in nammi pi igam inam ngai lu ho josi na hung chi diwa tim na hung ki nei ti a jong hi nga hin het sa win hi chiwa hi inam sunguwa CSO lam kai hi hen charge leader hi hen area defense ho hi hen nu te ho hi hen jut ho hi hen chairman secretary hi hen lam kai ka hi ti ho zo sen jong pan ila wa inam igam ingai lut naw ivet sa deu ti pa hi ama hon jong tep na ahin nei vi ti chu mo ahin la hi chi hi isai ma bangwa lam ka khopi sunga kiseya report pi ho hi talo dingin inam igam iti machal sa wa tu le tu a igam inamin adel separate administration hi way forward iti hi theiding ham ikal son be theine diwa iti pan ila de ham ti lang pa zo hi hin focus the di win jong avelin itim ki no win hi abana tu le tu a hi lam ka khopi langa mipi consultative an nei na wa cho MLA ho jong hi an boywa ama gam kaya hi lamlin sim na ho an boywi ti ho jong mu a hi in khat cha jong MLA ho azaw poi ti jong cho in het wa hin tu a hi kangoi langa hung ke bol kit na hi la chun kampo pi district langa hi MLA ho hong jaw ding hamung jaw lok ding ham ti jong hi sei thei hi lo a hi in ahin la i ta banga to gon ahin nei deu ham ti chu monday ni khoting le inavet deu hi tai tu le tu a kuki cha te sunga MLA ho jong hi 2027 na MLA election na dinga hi na sata ki got na nei vi ti ho jong hi mu a hi in kangui lang hi hen lam kalang hi jong le ama area a hi pan alapan ki ta vi ti ho jong hi mu hin election kon teng la hin ahung active he jing jiwin ni je a chu I chan ge a inampi a ho sa ham a hi lo le 2027 ahung lung ding election a dinga hi mi pi hlema ki pan hi tam a hi lo le to gon anei pat no hi tam ti ho jong hi sei thei hi lo a hi in tu ai kang gui langa leader ho MLA ho jong pan ahinlah wa hoite ta vai ahin hop kit no vai le wang chu sei thei hi lo ding a hi in ahinlah lam kalanga MLA ho wang tu chunga inam igam angai lut lo chu aphot chet na ki chin chat na ki mu e ti jong hi mi pi a kona mi pi ngai da na kona hin sei phong kin wa hi tu hin leimata area a hausa kiloi khom na chief association hon lamka tukangui cycle public transport association noya line gari hlai ho hinga nge na abol naw ga sei lew hen abona wang hin sim daw hitin abailam thei pe na hin sei go hitin hichi kangoi le lamka ki zo to na kuki cha te dinga highway iti pau hi hichi highway new cha hi tu le tu a hi black top hoi ta ki sunga lamlin ta ki bola ki hlai a hi po in black top jong lo a hi in kol aken lam ki sutha a hita chu ki hlai a hi in a hi thei a hi le passenger ho hi dam ta azot na ho ahlun thei wa lungam ta agari to na wa hi nom ta to thei na di win line gari tol ho kuki highway neu cha a gari hlai ho gari tol hon a hi thei a hi le kham thei za chom bola gari I tol lo di win het sa na hong ki bole ti hi mo a hi in azi chu hi chi lampi hi mi highway banga namdang zat dang ho highway banga len ta ki sema black top hoi ta ki sunga inop dana gari tol theina a hi nai po in hi ji chun ching thei ta to lo hitin nang bol khil je a I chan ham khat I zat inam mi I zat ham khat zu kham puma gari na to la hi le ahin kho ki chai thei a hi in hi ji chun gari tol ting la koiman zu kham puma gari tol da lew hen pha akisai ti hi het sa na ahin bolwi ti su tip na nge na ahin bol a hi ti hi het thein divai ga se wa hin a sei be na wa chu
pathin in nam sung gam sung phat thei bo jing ta hen ti a hi athu ahin su to ma vin hi ichi chan chu leimata area chief association a kona nge na hung ki bol ho gari tol hon jong gari I tol teng le he nge asai ma bangwa chu nang ho thip na le nang ho zala mi asom som ni som thum a hi lo le sagi git lang jong hi nang ho khut na ahin kho a hi ti hi I het na wa gari tol teng le zu kham pum a hi lo le kham na thei za zat bola gari tol lo wa ching thei ta le pil ta gari I tol de wa hi hichi hi ilampiu hi a danger mama jengin lampi hoilo keu a hi po in mei te to gal inei lai ta wa in iti ta le email ma hovin in a changovin in boldem ti zong hi ki gel jing koma ki chata a ki lamhla a hi in hichina ka a chu driver hon zu idon wa khamna thei puma in mo tol tol wa mi izat ham khat hinna ihin la kha wa hi le chun inama dinga boina sangta lung thei a hi ja chu tu chunga leimata area chief association hon hi chito bang hi ta lo ding a hi lo le igam inam adinga pan ila over thieng ta gari thol theine dewa tipna a hin ne wa hi ti chu niga phon the hin tin chule tu ni a jong chu ivet na hi le kangui langa highway len ta hin asian highway ti diu ham hi chi four lane a hin siam go no lien ta jangke ya siamo black top ho hoita hin ahin la leido na dinga ko hu khat an lai naw a hom tun na dinga ko hu khat an lai na wa chu tui an kiting a hin hi chi wa jong hi gari neu tol mi khat pau go mang of high pi wang ho kiti in ama hi anamudo ovin ama jong hi garia hi chilai muna chu an hlei lut kha ahin kho anabe ti jong chu mo a hi in mi pi kholang mi pi ho chun hi chi news in sim chan ge wa chu ama keu hi ponte mi ni be hin te ti a chu gari ne wa hung je a chu ama keu a hi ding ta san lo je a chu tui ho hla kanga hi ta chu asung ho hol ding ti a chu hol vin a hi la ma le gari ne bo amuna lai vin ahin la na mini hiding ham mi thum hiding ham ti wang hi ki sei chin the nai lo hi chi a chin I mu te ngole hi chi jong chu hin sei hi tin a hin la in zawa I sei ma bang wa chief association non a sei bang wa chu I lam piu hi tu a lam lien ho banga hi hoi lo a hi in hi za chu I chi thei di wa hi ti a hin hi chi to banga lam pi hoi ta ta jong hi ti thei wa hi le chun kanam mi te ho gari lien hi han gari neu hi han I tol tiengole I tol ma song wa pathin hi nga thum na nei hitin ching thei ta le pil ta na I to ji di wai gari tol ji di wai ti chu nga hin vela ka hin tep na hin tin chule Moreh khopi pangal veng langa jong hi Moreh khopi sunga pangal veng a hin hi chi hi kolang to kinai cha chule Moreh khopi sunga hi eimi ho chen na ho hi alang khanai se ya hi le in ho jong hi ka theidom jep a hi in a hin la pangal veng kol veng tin la tamil veng ho a hi hi chilai la ho hi in kimat so ke hi in tu ni a jong chu I vet na hi le Moreh khopi sunga pangal venga hi in khat anaka in hi chi in aka je a chu a in ho hi kinai thei wala hi ta chu hi chi in keu chu hi lovin in tampi anakal ha in som lang pi hi akal ha ti jong hi kimu a hi chi in som aka na hi chi mei ahung kon pat na hi ipi ahung ki pana kon ahin hala iti hung ka ham ti wang hi thuchin akimunai po in chule hi chi mei ka in aka si na la a hi sumle pai izat asu mangwam a hi lo le sumle pai izat aka mang ham ti ho jong hi ki hechet nai lo a hi in hi jong le tunia chuwang sit ta in Moreh khopi sunga pangal venga in khatna ko na hi mei ahung kongin ni ta so aban bana kangin in som lang hi anaka la a hi ti pa chu ni ga sei the hin tin hi chan chu tu ni Kuki news mang cha a gamdang ho thu so hi hen ye ho
tol sung thu so ho hi zong le het thein diu le neu cha thil hung ki su ho mi pi het dinga poimo ho in sei the ho hi chan chu hin tin tuni Kuki news in ve a hin ngai ho jouseu na chung chi win ka ki pai na bon cha ven pathin in phat thei na bu jing taw hen